pinned by an anti-corruption culture. Botswana stands ready to share in its relative success, as we profoundly recognize that as a small, land-locked or land-linked and developing country, no person is an island. We strongly believe in the multilateral, continental, and regional frameworks and institutions to which we are aligned as they promulgate global, continental, and regional development linkages. The United Nations Sustainable Development Goals, the African Union's Agenda 2063, and the Southern Africa Development Community's Regional Indicative Strategic Development Plan all underscore the principle of integrated development at its core. These frameworks are further reinforced by initiatives and visions such as the United Nations Development Programme's Sustainable Development Framework, the United Nations Economic Commission for Africa's Mineral Development Programme, and African Union's African Mining Vision, and various SADC frameworks, including the SADC Mining Protocol and the SADC Mining Vision. Makwata utona kwa pulon semuso ya bukapana jo musong ono memona kong eno re kholaganya le megade kgangwa BTV News ke fila makhaotsane gore ba mo dinakong ka ga phutego eo e tsweletseng ka teng le go utlwa dingwe dintlha tsa botlhokwa tse go setseng go builwe ka tsone ke filwe ke a leboga one ke realo ke re tsena mo bokhutlhong jwa karolo ya ntlha ya phuthego e ya go abelana megopolo ya ka tiriso ya mmuso ya tsa tlholego ya mahatshe a Afrika mme e ne e butswa jalo mosongone ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi mongwe a dibutsa tlotla mo phuthegong e le mokwaledi mogolo wa lekgotla la International IDEA Dr. Zamora mme hela ke tlhalosa jalo gore dikgang tse di duleng ha e sa le moso wa gompeno go ntse jalo le yone pulo semmuso le yone go mpuisano e sa tswang go wela yone ne itebagantse le State of Mineral Resource Governance in Africa e supahela gore ke boammaruri kgalo ya Afrika e humile ditswamong kana mamiso tsa tlholego 30% ya tsone e tlhola mo kgaolong yone ya Afrika mme se papa malangone ke go tlhalosa hela gore kgang e go kana mono o mongwe hela wa gore transparency go direla dilo mo mpananeng accountability go arabela kana go tsamaisa dilo le go ile inclusivity jalo go akaretsa batho mo mererong ya tsamaiso meamuso ke yone e leng konokono mo go netahatseng gore meamuso mo kgaolong ya Afrika e direla batho ditlhabololo tsa sennela ruri kana mo go teng sustainable development mme dilo tse jaaka ke ne ke tlhalosa transparency accountability and inclusivity ke tsone tse di tlhokegang segolo bogolo mo tsamaisong ya puso ya batho ka gore a le go supahela gore puso ya batho ka batho le yone ka nna le sabe se se tona go mononotsheng gore meamuso ya kgaolo ya Afrika e dirisiwa go tlhabolola jalo matshelo a batho mme gongwe mo puisanong ya me motshegareng ya naga ke bua le mokwaledi mogolo Dr. Zamora wa International IDEA o na tlhalosa jalo gore mahatshe a Afrika o solohela gore a ithutile go le gontsi mo nakong e hitileng ka tiriso meamuso ya yone gore ha e tsena mo pakeng e ntšha ya meamuso e tlhokegang go te 19% ya yone e tlhokega mo go direng ka re dithoto tsa green technology tse e leng gore ga di kgotlele loapi o solohela jalo gore mahatshe a Afrika ga ana le tla letsogo lepele le tswang kontle le letlebeng le jalo le gabile yone meamuso go tla go tlhakatlhakanya jaaka gongwe ne le maitemogelo mo dinakong tse di fetile mo dinakong tseno go buiwa jalo ka bo blood diamonds go ne go atle go te bangwe ba ba tswang mo kgaolong ya Afrika ba ba tswang ka kontle mo kgaolong ya Afrika ba na le dikgatlhego gongwe ke bana ba ka tswang ba khobera kana ba ka tsone tota di pheretlhego mo kgaolong ya Afrika mme re solehetse gore mo tshokologong ya gompeno one go bo go nna le dipuisano tse di tsweledisanang yone phuthego go tla buisanwa ka ska exploration for enhanced mineral resource mapping building capacity for effective mineral resource contract negotiations mme e le gone la go supa go tla tswela go ntse go buiwa jalo go abelana mogopolo go nonotsha ditsamaiso tsa mahasa a Afrika gore go ya isagong ga ba tlhole ba boela mo dipharagobeng tsa gore meamuso ya bone a tlhole go ga ba direle dikhumo mme segolo bogolo e batlela jalo ka tse di busula le ha tsela Botswana le ntse le sabe sone sa go ntsha phega mo phuthegong ya go supa gore lone meamuso e le diretse go le kae go tlhabolla matsholo a batho ba le hatse leno mme le gone go ikana jalo gore ga le ne le kana le iketla le re la atlegile le tla nna le tswela la bellana megopolo le mahatshe a mangwe jaaka gompeno go nonotsha ditsamaiso tse di teng ke a leboga
Ke file a makgaotsane a bega a le ka ko Hotel 430 mo CBD mo Gaborone. Me ha sa le ho mo kwaledi mogolo wa lekgotla la International Idea Dr. Kevin Casa Zamora o phakentse a eteletse kwa ofisi ya Gatautona Dr. Mokgweetsi Masisi mo bothokong jwa pulo semmuso ya phuthego eo mosong ono. Kwa bokopanong jo Tautona Masisi o na supa botlhokwa jwa phuthego e mo go rotloetseng go gokagana ga batho le megopolo e ka tolosang tomagano le tirisano mmogo mo dintlheng tse di harologaneng. Dr. Zamora o na supa fa leboga katlego ya lefatshe la Botswana mo go diriseng meamuso ya lone mo ditlhabollong le mo go tsamaiseng puso ya lone e eteleditseng pele maitamo a puso ya batho ka batho. Outside the usual academic documentation that is shared and that which IDEA is known for, this is a practical manifestation of in living those ideas and bringing the thought leaders in this sector together and to share these in a country that has every right to claim to be applying these. The more we can spread these skills, these values, these experiences, the better it will be, for we hope and expect others to borrow a leaf or two from it. And then a network developing out of this should result in deeper collaboration between those institutions, those persons, and countries that would have met in a platform such as this. That IDEA is a platform for countries like Botswana to tell their story. Yeah. You know, and to share the story of the things that you have been doing very well for the benefit of the countries, and that's what we do. This is not simply a one-off. Yes. That we turn this hopefully into a regular occurrence, bringing in new voices, new themes, because that's the only way, you know, the knowledge accumulates. Phuthego ya lekgotla la mahatshe la pereko e amogetse tshwetso ya go lemoga le go baakanya ditsamaiso tsa tiro ya batlhokomedi mo malapeng e duelelwang le sa duelelweng. Se se buile ke tona wa lephata la pereko le tsa selegae me Ana Mokgethi go phuthegong le babegadikgang a tlhalosa fa e le kgatelopele mo lehatsheng leno ka e tla thusa ka kaedi go tokafatsa seemo sa pereko ya batlhokomedi ba ba duelelwang kwa malapeng. A tsholofela Tombale le Alton Kgatalala ka dintlha. Tiro ya batlhokomedi ba mo malapeng ke nngwe e tswang kgakala segolo jang mo magaeng, mme fela seabe sa phiri ke gore tiro eo ga ena melao e tsepameng go e tsamaisa. Phuthego ya mafatshe ya tsa pereko e mo motlhaleng wa go baakanya seo sengwe se se senotsweng mo phuthegong ya babegadikgang bošweng. The ILC approved a resolution on decent work and the care economy. Phuthego ya ILC ya amogetse tshwetso ka tiro e maleba ebile e tlotlomatsa itsholelo, mme e akaretse kopo ya gore mookamedi wa lekgotla la mafatshe la tsa pereko a rulaganye leano la tiro e e nang le boleng go remeletswe mo itsholelong le kopo ya madi. Count in future ILO program and budget proposals. The COVID-19 pandemic emphasized the importance of the care economy and shed light on gaps. Bolwetse jwa COVID-19 bo senotse botlhokwa jwa itsholelo e e tshetletseng go supa tlhaelo mo ditsamaisong le lotlhoko la dikitso le batho ba ba rutuntshitsweng sentle. Tlhaelo ya batlamedi ba botsogo e a tshwenya lefatshe ka bophara, mme re tshwanetse ra rudufatsa fa go na le dithuto tse di maleba le gore re ka dira madi jang. To look at various specialized skills that we can provide and where we can earn some money. Puso ya lefatshe leno ya kgolwa go bo e dira ka natla go sala morago ditsetana tse di beilweng ke lekgotla la mafatshe la pereko. Botswana did not appear before CAS. Botswana ga e ka ya itshupa fa pele ga committee e tlhomamisang gore a e tsamalana le melao ya pereko. Sone ke sesupo sa go lemoga maiteko a lefatshe le a e dirileng. Lekgotla la mafatshe la tsa pereko le lemoga maiteko a Botswana a go sekaseka melao ya pereko e setseng e tloga e wediwa. Ka ntlha ya lebaka le go botlhokwa thata go tsibogela ditshwetso tse di setseng di dirilwe go thibela dikgang tse di tshwanang fa pele ga CAS. The recurrence of the same issues before the CAS. Tona Mokgethi o ne gape a tlhalosa gore lephata la gagwe le na la dira lekalana la tsa pereko go itebaganya le dikgang tsa pereko le khiro. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone.
Molaetsa o gasiwa mo lehatsheng la Botswana wa go rotloetsa Batswana go inakanya le mananeo a ditlhabololo a tshwana le tšhema-tšhema, temo letlotlo le lešwa la thuo letlotlo o tsweletse ka go goroga mo setšhabeng. Banni ba Selebephikwe ke bangwe ba ba atlileng mananeo ao. Mamosisiska. Go lemogeng botlhokwa jwa go anamisa dikitsiso kwa setšhabeng le go tlhaloganya maitemogelo a badirisi ba mananeo a puso a tlhabololo matshelo. Phuthego e ke nngwe ya metseletsela diphuthego tse di tsweletseng ka go tshwarwa lefatshe ka bophara go neela setšhaba dithata tsa go tsaya ditshwetso ka go tlhabolola matshelo a bone. Phuthego e ne itebagantse le go ruta banni ba Selebephikwe ka lenaneo la thuo letlotlo. Ope aska gore se go thuo letoto se go temko letotong la temo letoto se go tšhema-tšhema dio tsotlhe tse nna ke tswa mo go tsona tsotlhe tse di utlwang ke di bua ke tswa go tsona mme ha ke leng teng ga ke eme ka boikgantsho ka tsona. Re basadi re ikgobokantse re ruile koko ya Setswana se re se eletsang ke gore re batla go ere dikoko tse tsa rona tse re di atolose re nne mohuta otlhe wa koko le yone ya mai. Re na le tshimo go rialo re batla go registera company ya tshimo gore re nne le tshimo batho ba re thuse mo diofising. Nna ke itse gore ba tla re thusa, nna ke itse gore mananeo a tswa ka gore nna ke na le mananeo. Tšhema-tšhema e teng ya bereka gone mo kgaolong ya rona ye ka kwano ye ya Selebephikwe ka bophara go setse go approvilwe dikopo tse e leng gore di tshwara madi a kanang-kang 1 million kana go bapa le 1 million. Mme ba ikupedi ba e leng gore ba setse ba approvetse ka dipalo ga go kgobokantse ke 432 go supagala gore batho ba teng ba tsa mme go santse go le butsana mme ba tsweletse ba gakolola ba e leng gore ba na le dikeletso kana ba batla go tisa se e leng gore se teng. Mitho le toto kie temo le toto kie gate sengwe le sengwe ke mahala ha ile gore wa qualify. Lenaneo le na le bokgoni jwa go bulela metswedi ya dikgwebo e ka tswang mo lenaneong la thuo letlotlo. Le go suga matalo go teng gone ha wena o sa rua sa gago ile go phutha matalo jaaka batho re ta re bua re latha re reng go na le goreng o ka ikopela lenaneo le gore wena o bo dira mo go teng waste management collection ke gore e be ile gore ona le se dirisiwa kante koloi jaanong e tsamaya mo merakeng mo e tsamaye go pa tsone di-toilet tse e ya go boloka leswele sentle gore metsi ka ha tlase ga lehatse a se ka kgotelesa. Batswana ba supa fa ba nyoretswe mananeo a tshwana le la thuo letlotlo bontsi bo setse bo supile kgatlhego ya go ikwadisa gore le bone ba kole dintlenyane tse di tlang le go ikwadisetsa lenaneo le. Mamosisiska, BTV News, Selebephikwe. Dikgang tse di a tswela wetso mme ra toropo ya Lobatse re jo mo dithebe a re o tshwentswe ke bogodu le tshenyo e dirwang mo dithotong tsa setšhaba mo go golelang pele ko toropong eo. O tlhalositse fa seo se busetsa ditlhabololo tsa toropo kwa morago ka jaana puso e dirisa madi a mangwe go di bankanya. Ka jalo a gwetlha makhanselara go ema ka dinao go rotloetsa banni gore ba emise go itshenyetsa ka jaanong toropo ya bone e ntse makgasa. Radithebe o buile se jaaka na buisa phuthego ya khansele kwa Lobatse mo bekeng eno a re utlwelane Sekobo. Tshenyo le bogodu jwa maharatlhatlha a ditlhaeletsano ke nngwe kgwetlho e setšhaba se kopiwang go e lwantsha ka gotlhe ka jaana e dia ditlhabololo tsa mo toropong. Public infrastructure continue to be vandalized at an alarming rate. This includes dithoto tsa setšhaba di tshwana le megala ya motlakase le ditlhaeletsanyo di a sengwa mme seo se kgoreletsa le go busetsa ditlhabololo kwa morago. As well as poles. The vandalism deter government efforts in infrastructure development. Ke nnete le ruri dithoto tsa puso di a sengwa mo seemong hela se se tlhomolang pelo le tsone di rukutlhi tota di iphitlha mo mantlong mangwe a puso a e leng gore a na tlogelwa a sa hela ka tsela nngwe mme bogogi jwa Lobatse jotlhe bo heletse re maikaelelo re malalala o tswe a go emisa ditiragalo tse di ntseng jalo ka go tlha bape ba re ka ba itlhelang ba amega mo go tse dingwe
khansele ya Lobatse ya re go simolodisiwa ga ditiro di tshwana le Milk Africa, Lobatse Clay Works le lenaneo la ipelegeng ka tshwaragano ya CITF di solofetse go rarabolla letlhoko la ditiro le go tsosolosa itsholelo ya Lobatse. Lobatse Clay Works le yone e setse e simolotse is at 95% ha re bua jana mo re dumelang gore mo nakong e sa fediseng pelo re tsile go bona bana ba Lobatse, re tsile go bona bana ba toropo ya rona le dikgaolo tse di mabapi le rona ba bona ditiro mo Lobatse Clay Works le mo Milk Africa. Ka jalo he ke sengwe se diwe tse e leng gore re ipela ka tsone gore goromente wa letsatsi di solohetso tsa gagwe mo bathong ba Lobatse mo Botswaneng wa di diragatsa. Go harna le bana ba le 33 ba re ba hirileng la maikelo le gore ha ba hetsaga e ba ka kgona gore yaano bebe ba ka itshetsa bone ka bo bone ba tsene into the employment market. Tankana se ba se tsayang se ya go ba ha tshono ya gore ba ka ya go itlatsa if they so wish. Makhanselara ba rotloeditswe go tshwaragana le go bopagana ka seo se tla thusa go tlhabolola toropo. Lone Sekobo, BTV News, Lobatse. Fara khabala kwa toropong kgolo ya bobedi Francistown ra toropo ya yone re go disang ra disego o go tlhile ba gwebi ba mo mekgwatheng go ikopela lenaneo la chema go itokahatsa go tokahatsa dikgwebo tsa bone. Ra disego o buile se jaaka na simolisa puthego kgolo ya khansele eo ka laboraro Bethani Mando ka dintlha. Lenaneo la chema le simolisitswe mo ngwageng eno wa madi go rotloetsa bagwebi ba ba botlana ba ba senkeng ba bona dithuso dipe tsa madi mo makalaneng a mangwe a dikadimo a tshwana dibanka. Ka jalo ra toropo wa Francistown o tlhaloseditse makhanselara fa mo toropong kgolo ya bobedi dipalo tsa baikopedi di santse di le kwa tlase. A total of 696,994 applicants. Baikopedi ba heta 6,000 ba isitse dikopo tsa bone kwa leya mme dikopo tse di ka tshwara 1,400 di setse di atlegile. Seo se raya gore ba ka ikopela dithuso tsa madi kwa SEDA. Le fa go ntse jalo bao ba ba mo dikgwebong tse di mo mekgwatlheng ga ba supe kgatlhego e kalo ka jana mo dikopong tse di amogetsweng ba mo selekanyong sa 30%, mme ke a le rotloetsa makhanselara go isa molaetsa kwa setšhabeng gore ba dirise lenaneo leo go tokafatsa matshelo a bone. So let me implore you to spread the message and encourage our people to take part in these initiatives to better their lives. O na le kudisa fa ditiro di akaretsa go thabolola selebego sa toropo segolo ja maharathata a ditsela a Kenneth Nkwa Interchange di tsweletse sentle. Blue Jacket Street ke one of the streets e lo di garisa toropo na Francistown. A re go tlhoala re me ka dino re bone gore ha re mo toropo ya Francistown re ka tswala strata sa rona ra re di event tse re batlang go di dira mo toropo ya Francistown a di direlo mo the Blue Jacket Street. It's another way ya go rekisa strata sa rona, and we've seen this happening ko Joburg Bridge go tshwarela fashion show mo godimo ga boro. Why can't we do the same? Project ena e fundiwa ke ba National Environment Fund e leng gore di ya ke the secretariat. Usually go na le di-cycle tsa di-competition tsa go leka go lwantsha kgothalesego ya tikologo. Project ena it entails landscaping ya the A1 corridor. Our city is over 120 years, so it's very old. Yeah, living the how they should match the age of our city. Yeah, going forward, Ratoropo o gakoletse makhanselara gore jaaka ba le mo dikgweding tsa bohelo go etsa thumo ya dingwaga tse 5 ba tshwanetse ba goga mmogo go isa ditlamelo kwa setšhabeng. Bethany Manto, BTV News, Francistown. Se tshwara ke ntšapedi ga se thata kgaitsela ka city ke ga kwa tshwara ka ko ke wela gonefa. We start very well, very
tla ke go leboge one re banteng ka la ka tšhane ka pego eo ya dikgang tsa Setswana e duleng diatla motswana wetsho ke tla ka go wena ka tsa metshameko mme ke bidiwa hela gotwe City ke a gakwa mme tsone tsa re setlhopha sa setšhaba sa the Zebras se letse se tshamekile maleka a lefela setlhopha le sa Eswatini mo motshamekong wa sone wa ntlha wa kgaisano ya Hollywood Bets Khosafa o neng o tshamekela kwa Nelson Mandela Bay Stadium kwa Afrika Borwa setlhopha seo se jaanong se tla lebagana le batshegetsa kgaisano Afrika Borwa mo motshamekong wa sone o latelang ka matlhatso a re bone matlhasedi a motshameko o. We start very well, very dominated, and we concede one opportunity. Re simolotse motshameko bontle ra bo ra tsaya le taolo ya one re ne ra nna le sebaka sa go nosa fela ga re tela go ne go supagala gore batshameki ba rona ga bana maitemogelo a metshameko ya boditšhaba re nnile lesego ka gore motshwaradinno wa rona Victor James o ne a tsogile sentle mme a kgona go sireletsa dikgwele di le mmalwa re ne ra fetola tshameko mo karolong ya bobedi mme ga nna botoka le fa e ne se motshameko o motlhofo. Change the system at the half time for the second half. We play in the 4-4-2. It was better, more consistent, more aggressive, but it was a very, very tough match today. My post played very well. I'm happy looking that we have just assembled the team. Ke itumeletse tshameko ya setlhopha sa me segolo jang ka ene ile batshameki ba bašwa ke re tshamekile ka fa re ne re bata ka teng ra nna le tshiamelo ya go nosa makgetho a le mmalwa fela ra retelelwa ke go nosa re tla dirisa seo go baakanyetsa metshameko e mengwe e latelang. From this behavior that they showed and portrayed in this game and look on going forward. In that situation and was able to make the call. Early ball played in, good run, header! Just wide, that's a lovely chance. That's good ball to find that run, that something to chase here. Something could be on here first, Swatini, good movement! Oh, good save again from James. Another shot, oh, it's come off the woodwork. In a way, now, pace on this near side here from Botswana as they drive into the box, the ball in, then for post! Oh! Re sa lefo setlhopha sa Mozambique se tshamekile maleka a nno setlhopha le sa Afrika Borwa mo Group A maleka ao a raya gore setlhopha sa Mozambique se ko setlhoeng sa Group A ka ntlha e lengwe morago ga motshameko ya ntlha metshameko e latelang ya Group A e a tswelela ka matlhatso fa Mozambique e tla bo e thulana le sa Eswatini e mo maemong a bone fa the Zebras e tla bo e kopane le batshegetsa kgaisano Afrika Borwa a mme jaanong re bone matlhasedi a motshameko wa Mozambique ga mmogo le Afrika Borwa. That's nicely done, defending the near post. Has to look up the first encounter between these two sides. In the Khosafa Cup, South Africa get the chance and find the back of the net. It will count. And it's Stuartley, the captain, who turns it home here. On that occasion, defensively by the Mozambicans. Well, the Mozambicans have looked to try and deal with the danger men from the first half. Next of Titus and company. So, Moremi will be coming on here for Titus. Second change of the game here from the South Africans. Another player that they've kept quiet here is Velebai, and it's Machel that will come on in his place. So the two danger men from the first half have been kept quiet. Here's Mozambique with the shot! Click, click, bang! Grasscutter from range, and Mozambique level the scoreline here at the Nelson Mandela Bay Stadium. Re tebeletse gore a the Zebras ba tla re timola lenyora la go henya sejana sa Khosafa e le kgetho la ntlha mo kgaisanong e leng gore e ne e simolola mo tsatsing la maabane mme re gatela pele Karate Association mo eteledipele wa lekgotla la Karate Association Shihane Mphobakwadi a re go saena tumalano ya tirisano mmogo le lekgotla la South Africa Karate Federation e tla thusa makgotla o mabedi go godisa batshameki ba karate go ka katolola talente go tswa ko moding ka ditsela tse di farologaneng makgotla ao a saeneng tumalano ya dingwaga tse tharo kwa kgaisanong ya Region 5 kwa Namibia a re utlwe Kagiso Molelekwa.
morago ga dipuisano tse di tseneletseng magareng ga makgotla a Botswana Karate Association le South Africa Karate Federation bobedi jo ba dumelana go tsena mo tirisanong mmogo e mo go yone ba tla dirisana mmogo mo dikarolong tse di farologaneng di akaretsa go rutuntsha bakatisi le batsamaisi ba motshameko wa karate. Both parties agreed to in terms of developing things like coaches, referees. Makgotla ka bobedi a dumelane go bereka mmogo mo dikarolong di akaretsa go rutuntsha bakatisi batsamaisi le batshameki re ya go raletsa baitseanape go tla go re thathera go le gontsi mme re tshwaragane le ditshenyegelo. Aforika Borwa ba na le batsamaisi ba bantsi bo ditšhaba fa o tshwantsenya le ba rona kwano mme re tshwanetse ra bereka ka thata mo karolong eo. Than our side, but we still need to be serious now and engage more. Mo godimo ga mo makgotla ka bobedi a ya go tshwarisana mokgweleo mo go diseng batshameki ba karate ga mmogo le go ribolla talente go tswa ko moding ka ditsela tse di farologaneng. So se se botlhokwa ke gore ya ka Botswana Karate Association e na le di-athletes tse e leng gore le tsone they are performing very well. You should remember gore we have already qualified our female team kata since ba qualifies for the World Championships tse di yang go nna ka November this year. We want to revertisa the expert into the region. Jaaka makgotla ka bobedi a na le batshameki ba dirang bonte mo dikgaisanong ka go farologana re ka ngwa ka baitseanape go tla go rutuntsha batshameki ba rona mme gape le batshameki ba rona ba ka kgona go ikatisa mmogo. South Africans can come here and train with the guy. Re na le di-training camp both parties because that way the region ya rona kgona go improve. Le fa se e le tumalano ya ntlha e le kgotla la boka le tseneng mo go yone Shihan Bakwadi o tlhalositse fa se e le tshimologo ya tse dikgolo jaaka ba tsweletse ka go buisana le makgotla a mangwe le bana le seabe ba mafatshe a thabologileng mo mererong ya karate. When I went to Morocco, I was able to talk to Egypt president. We had a meeting and we were drafting something in terms of an MOU as well because we want. Fa re le kwa Morocco re ne ra kgona go buisana le moeteledipele lekgotla la karate la Egepeto go bona tsela go dirisana mmogo. Egepeto ke ngwa fatshe a dirang bonte mo mererong ya karate mme re ka ithuta mo go bone. Re buisana gape le mo ka stopper sa Hong Kong go bona gore le ene re ka dirisana le bone jang mme tsolo fela ke gore re ta atega gore re kgone go thabologa. The coach here Hong Kong karate. So those are the people that we want to interact with and share with because you have to know how to do it to get to the world. Tirisano mmogo ya makgotla a Botswana Karate Association le South Africa Karate Federation ya dingwaga tse tharo e tabela ka ngwaga 2027 mme go solofetse gore ko bofelong ja yone makgotla a mabedi a itunedinta go sekaseka tse ba di kgonneng le tse di padileng e le tsela ya go kala gore a botsalano jo bo ka tswelela. Kagiso Morele kwa PTV Sport Gaborone. Ha re garla dikgantse re leba tsa kgaisano ya Euro e tshwaretseng kwa Germany setlhopha sa Romania se tshamekile maleka a nno setlhopha le sa Slovakia mo setlhotshwaneng sa Group E. Ukraine le bone ba tshamekile maleka le fela setlhopha le sa Belgium. Romania e eteletse pele setlhotshwana sa Group E ka dintlha di le 4 fa Ukraine e le kwa mogatlheng le bone ka dintlha di le 4. Mo motshamekong o mongwe a setlhotshwana sa Group F Georgia e fentse Portugal ka dinotse pedi go lefela fa Turkey e iponetse phatla kwa go tsa bofelo tse di 16 ba sena go fenya sa Czechia ka dinotse pedi go elengwe. Portugal ba eteletse pele setlhotshwana sa Group F ka dintlha di le 6 ba sala morago ke Turkey ka le bone ba na le tse 6 fa Czechia ba le ko mogatleng ka ntlha elengwe. Pero eo e re tlisa ko bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa nako eno gakologelwa dikgang ga di fele go fela nako mme mo nakong ya gompieno tla ke leboge morwarre Tshepiso Sekolo yo ne ngararola dikgang tse ka puo ya diatla one ra bantheng kala ka tshani boeme sejaro go tla go garela ditirelo tsa tsatsi la gompieno tsa Botswana Connect nna le wena re kopana mo go la ka moso tlhola sentle. The all-new #PushaBW at a Chencheng show, hosted by Khauna Dintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped Proudly Botswana's businesses.